Mi hoffiani mia pen kpala anyasala almioizova abanigba TV ka apoga atominiti bla etovo ene agbanya jin adela pen kake wagbala po akpa bla ebevo adam ka hukwa debe tukonya do na ado nyago. Lango do nyama biasala bapa nya jomebe wo adze nkaka evepe jaznya do yiwo le ajim le dukome gome egbale into adre yiwo jidodwa egbelu le ame nemaka hanya sala bapa anya jomebe sukunya odoji poha bubuto hana idrisu ebufo tudada yika ayiji le yandi ntuame adem ayewu abiebe wa awo numaku chone nemfon totianu kaba nemaka miasala baha anya jomebe jirudu magawo aglobe wo central prison kanya gaho le wo central wo etzengo amewo pa apeho sofu lamasanya obo kpakpokpo nyi manomi alebe aya kwadwe adum yagbole egbepe anya jome kana adomu dibe biakwe mebeda yenya nuselin we English dictionary wawe edemekpene ewona alebe enyame enyame anom anom yagbole yagbole egbepe egbepe anya enyadome jome nyankwenye nyankwenye Emmanuela Emmanuela Noelen Noelen Jineku. Jineku. No silence ever English dictionary. Ya pepe. But si dictionary ya ka zon fi e pasi ke. No silence ever English dictionary ya standard ton ya. Standard ya. Enyone de view kanu le basic level. Enyone ame kanu le SHS. Enyone ame kanu le university. Alo le language on. Nenya me ke manye be view. E bi a strong be kra ha. No silence ever English dictionary ya. Enyone ha. Ame sia me ke nenya be view mo jura po. Ene bi a strong be ha. No silence ever English dictionary. Enyone wa mama. Nele dinle boso so madene na kula. Atia place order le Amazon allo number ka na call screen Nigeria opo to me to le ka na WhatsApp afisi african la nya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyon to Nyajojonto Zukokola ekpedento mapesana na chin opoku adimai akolon be kana fe seseo le nuna mesiwo womle ngoyido dipefiwo ekboyi yewo ekplobe wole gayi yiwo lebe wa ayi de hotutan dodo kple nuku yiwo wo atsɔ do nɔƒegbãtɔa mezãn tsɔ le fenyi dzikpɔm boŋ ye wòle egblɔ alebe egade gblɔ kpi be elebe dziɖuɖua na ayi dzi atsɔ eɖokui ana eƒe ganyawo ƒe ƒuƒoƒo ɖekae ɖe ɖoɖoa enu alebe mepesenana tsi ƒoƒoƒu ademae egblɔ nya ya le edɔwɔwɔ ƒe sasrakpɔ aɖe me le ganyawo dɔdzikpɔƒea me alebe sasrakpɔ ya enye nubabla yiwo ewɔ kple dɔdzikpɔhawo kple dɔwɔƒewo be woado alɔ dziɖuɖua ƒe resetting agenda ɖoɖowɔɖia ƒe akpa aɖe ene alebe yi ena dziɖuɖumegawo gblɔ ganyawo ƒe nɔnɔme sesẽ yiwo dome dziɖuɖua enyi kple afɔ yiwo wo eɖe be ganyawo na alike le dukɔ me nu ene eya elɔ ŋgɔ yiwo wo ewɔ le efenyinyi ƒe ɖoɖo yeye wɔwɔ nu nenema ke Europe ƒe egaxɔ gbalẽvi wohehe kple ɖoɖo yiwo wo ewɔ be woawɔ ɖe efe yiwo woahe le etsɔmea ƒe agbalẽmedziwo dzi hena dukɔa ƒe ŋgɔyi alebe subɔsubɔha alo dɔwɔƒea ena nyateƒeka yeyewo tso ɖɔɖɔɖo yiwo woawɔ be woado ŋusẽ dukɔa ƒe ganyawo gbɔ kpɔkpɔ hã nu. Alebe eyawo dometɔ aɖewoe nye tɔtrɔ yiwo woawɔ le dukɔa ƒe ganyawo dɔdzikpɔkpɔ ƒe se kple dukɔa ƒe nuƒeƒle ƒe ese nu asixɔxɔ na ga ƒe se yeyea nenema ke hã dukɔa me gakpɔkpɔ nyui wu nenema ke hã COCOBOD ƒe dɔwɔƒea ƒe ɖoɖo yeyewo wɔwɔ kple GET Fund mɔdodowo ƒe
xɔ ƒe seɖoƒe ɖeɖe ego eye wòɖe egblɔ alebe dɔwɔƒea egblɔ gazaza ƒe ɖoɖo hã na ɖoɖo veviwo abe big push ƒe ɖoɖo wɔɖi yi ke nye xɔtuɖoɖo kple nyɔnuwo ƒe ŋgɔyidɔwo ƒe gadzraɖoƒe alebe dukɔkplɔla ƒe kpeɖeŋutɔ ekafu ganyawo dɔdzikpɔla yi ke nye Dr. Kesel Ato Forsen ɖe eƒe kpeɖeŋu kple dɔwɔlawo ƒe dɔ yiwo ewɔ le ganyawo ƒe ɖɔɖɔɖowo nu ta eye wògblɔ be ele be dziɖuɖua na ayi edi ado asixɔxɔ dede Ghana ganu kple dukɔa ƒe gazaza nyui ɖe ŋgɔgbe ƒe enuwo wɔwɔ nu yi woatu ganyawo ƒe kakaɖedzi yi sesẽ wu yi woate ŋu ana anɔ te ɖe nɔnɔme sesẽwo nu alebe dukɔkplɔla ƒe ekpeɖeŋutɔ bubutɔ Nana Jane Opoku Ademai eƒo nyata be nyametsotso ɖe sia ɖe yi dɔwɔƒea wɔna ekpɔ ŋusẽ ɖe Ghana dumevi dzrowo ƒe agbenɔnɔ dzi mlɔeba ya elabena woawɔ nane ku ɖe nenem ƒe egazaza yewo nu le dukɔ me hena dukɔmeviwo katã ƒe ŋgɔgbedede yi ke ayi dzi le etsɔme enu. Alebe matsɔ ege ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na míaƒe nukpɔlagblẽ nyasel sukudededɔdzikpɔƒea ebu fɔ sudada ƒe nudzɔdzɔ aɖe yi dzi le Zohe Evangelical Presbyterian gɔmedzedzikpɔa me le Yendi de Dziehe ŋutɔ me alebe subɔsubɔ hã la egblɔ be enye afɔku gã aɖe na sukuviwo, nufialawo kple sukua me tɔwo ƒe dedienɔnɔ ye wòɖe egblɔ alebe gbãtɔ gblɔ be ŋutsu eve woetsɔ etu ke ɖe sukua me eye wo edatu le sukukpoa dzi alebe eya na vɔvɔ eɖo sukuviawo kple dɔwɔlawo siaa na wo edze yina be wo edze nenema sukua ƒe etatɔ hã dzi le ametsidzedzea me ye wo exɔ abi alebe sukunyawo gbɔkpɔla yi ke nye bubutɔ Haruna Idrisu de se na Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea be woaku nyame nyuie enumake eye woatsɔ ametsidzelawo ayi ʋɔnue. Ke Nyataka gblɔ be sukunyawo gbɔkpɔ hã ebu fɔ tudada ƒe nudzɔdzɔa ɖe funamea ƒe edikeke manɔme eye egblɔ kpee be sukuwo enye teƒe kɔkɔe yi ke meɖe be woawɔ ŋutasẽnu nuwɔwɔ le sukukpo dzi yi ke me edze o ye wòɖe egblɔ alebe dɔwɔƒea eɖe fia be yewodo alɔ sukuviawo, dɔwɔlawo kple sukutatɔwo yi exɔ abia eye yewodi be woahaya kaba ye ena kakaɖedzi dzilawo kple dukɔmeviwo hã be yewoawɔ dɔ kple dedienɔnɔ dɔwɔƒewo kple be sukuwo na anɔ dedie alebe dɔwɔƒe wole kuku ɖem na ame sia ame yi Nyataka eɖo wo gbɔ be woatsɔ nya yi ayi ɖe Ghana kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒe gbɔ ne enye be woka ɖe nenem ƒe ame yiwo newɔ nenem ƒe ametsidzedzea woage ɖe kpovitɔwo dzi alebe numekukuwo na aga ayi dzi. Atsɔ ɖe nyadzɔdzɔ bubu dzi na mia dziɖuɖua edze ŋkeke eve ƒe dzadzenyenye dɔ bubu aɖe gɔme le ŋuto adre yiwo nu dzinu adea ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-asieke ƒe dziɖɔɖɔa egblẽ nu le ame alebe ame yiwo le ŋgɔ na ɖoɖoa yi dziɖɔɖɔ megbe kɔmiti eye woƒe taɖodzinue nye be yewoana dzadzenyenye na anyiɖeɖi le ŋutɔ me woaɖe dzidzɔƒe yiwo hea ana woaɖe dzidzɔɖɔ ava le etsɔme hã dzi akpɔtɔ alebe wo eɖe eme be afɔkua eɖe dumevi geɖe ƒe agbe ɖa ye ena ame akpe geɖewo le woƒe aƒewo me eye egblẽ amewo ƒe nunɔamesiwo dome kloe alebe dɔwɔƒewo hã kple dukɔa ƒe xɔtuɖaŋuwo katã wo dome egblẽ ye wòɖe egblɔ alebe woawɔ nenem ƒe dzadzenyenye ƒe kamededea le edzi yim yi ke le akpa eve me ke le egbe fi ɖa dedienɔnɔ dɔdzikpɔlawo, assemblimenɔlawo kple dziɖuɖu dɔwɔƒewo katã
Ntumetakpewo kple gbeɖuɖɔ dɔdzikpɔƒeawo de zoom la dɔwɔlawo anɔ ŋgɔ na edɔa ke memlia gbe etsɔ yi ke gbɔna wole mɔ kpɔm be dukɔmeviwo na ava kpe ɖe nenem ƒe edɔa nu alebe dukɔkplɔla John Dramani Mahama ede se na dziɖuɖumegawo sewɔtakpekpemenɔlawo kple dɔdzikpɔlawo assemblymenɔlawo katã be woado ɖe woado le woƒe dɔwɔƒewo eye woanɔ ŋgɔ na nenem ƒe dzadzinɔnɔ dɔwɔƒewo le woƒe ŋutɔawo me alebe dɔwɔnawo aku ɖe tsidzɔƒewo yiwo tsidzɔƒe yiwo he nenema ke teƒe yiwo eke eɖɔ ɖo gbeɖuɖɔwo ɖeɖe ɖa le mɔwo dzi kple asiwo me agbatsɔʋuwo ƒe tsaɖibɔwo kple gbeɖuɖɔwo dzraɖoƒewo dzadzraɖo nu hã woawɔ nenem ƒe nu yɔ alebe assemblymenɔlawo kple dudzikpɔlawo katã awɔ nenem ƒe edɔ ya kple gbeɖuɖɔ dɔwɔƒewo atsɔ agbatsɔʋuwo nenema ke hã woakpe ɖe nenem ƒe dumeviwo nu woana wo glo yike nye asidenu yike nenema hã woana wo sofiwo kple dɔwɔnu bubuwo yike ana be edɔa anɔ dedie na wo yike wobe lãmesẽnunyawo anɔ dedie yina wo woaɖe gbeɖuɖɔwo kple tsikpe yiwo woƒoƒu ɖe nenem ƒe tsidzɔƒewo ɖa yike ana be agatrɔ ayi ɖe edzidzɔƒewo me yiwo ɖe egblɔ alebe dukɔkplɔla ƒe nyanuɖela ƒe kpeɖeŋutɔ Shamima Muslim gblɔ be asiwo fiasewo kple nudzraƒe yiwo le nuto yiwo nu wo egble nu lea woatɔ te dɔwɔwɔ tso ŋdika ade va se ɖe ŋdɔga 12 le memlia gbe ye wòɖe egblɔ alebe ye wòɖe eme be fiɖagbe menye mɔkeke o eye ele be dɔwɔlawo na awɔ dzadzinyenye medɔa le woƒe dɔwɔƒewo alebe wo eɖe eme be dzadzinyenye wɔwɔa lɔ ege Volta Central, Western Region kple Western North, Ashanti kple ɣedzeƒe ŋutɔa bubuwo ɖe eme alebe nenem ƒe dziɖuɖua le dem ƒo na dukɔmeviwo katã kple dɔwɔƒewo hã be woakpɔ gome le nenem ƒe dzadzinyenye dɔwɔwɔ me eye woagblɔ be dzadzinyenye nyui enye nuvevi tɔxɛ yi ana woaxe mɔ ɖe etidzɔdzɔ nu le etsɔmea nu. Nyakpɔ Volta ŋutɔme ke Volta ŋutɔme ƒe kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea etrɔ Indiatɔwo ƒe hemp ke nye gbevɔwo ƒe agble yiwo wosusu be enye agble geɖewo de ɖe Peki Dzake le South Dayi ŋutɔa me alebe dɔwɔwɔ ya enye agbagbalẽse be woatɔ te atike vɔ̃ɖiwo ƒe agbledede yi mele senu eye woakpɔ egbɔ be woakpɔ sɔhɛwo ta tso atike vɔ̃ɖiwo zaza me le ŋutɔawo me ƒe akpa geɖe yi ana ŋutume kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea ye enɔ ŋgɔ na nenem ƒe edɔa kpakple atike vɔ̃ɖiwo ŋuti sedzikpɔƒea eye enɔ ŋgɔ ne ɖoɖoa alebe nudzɔdzɔa ekplɔ netaɖaka yiwo nu kakaɖedzi le ku ɖe agbledede yi mele senu le nutoawo me nu ɖe ale yike wole gbevɔ ƒe agble dem ye woɖe gbe mele senu yina ŋutɔme kpovitɔ ƒe amegã DCOP yike nye Wisdom Akɔli egblɔ be kpovitɔwo ezɔ gaƒoƒo eve kloe to anyigba sesẽwo dzi hafi ate ɖo nenem ƒe agbleawo gbɔ alebe wo egble Indiatɔwo ƒe hemp yi nye gbekui alo gbevɔ yiwo susu be enye agbledenyigba eka 8 sɔŋ yiwo le nenem ƒe agblea dem ɖe dzi ye wo ede dzesi teƒe geɖe yiwo woawɔ wɔ nenem ƒe agble yawo wode nenem ƒe agble yawo ɖoa ye wode dzesiwo be woakplɔe eɖo
alebe atike vɔɖiwo ŋuti sedzikpɔƒea ƒe dɔ la yi ke nye DSP Richard Doche Gabla gblɔ be atike muamewo ƒe kaka enye afɔku gã aɖe na sɔhɛawo ƒe etsɔme le Volta ŋutɔme yi wòɖe egblɔ alebe egblɔ be kpovitɔwo kpɔ agbledede yi keke ta le dɔwɔwɔa me eye woka ɖe edzi na dukɔmeviwo be dɔ yiwo nyataɖakaxɔlawo ekplɔna ɖoa ayi edzi va se ɖe esime woalé nenem ƒe ame yiwo ne le nenem ƒe agbeyawo dem yi na kpovitɔ gagblɔ be ame yiwo nuwo le ɖi kem la wo esi hafi kpovitɔ eva ɖo nenem ƒe agbleyawo me gake wole numekuku wɔm be woake ɖe wo enu alebe kpovitɔ ƒe ŋgɔnɔla ƒoe ɖe duametɔwo hã nu be woana nyataɖakawo eye woawɔ dɔ tso nenem ƒe nuyawo nu nenye be wo ekpɔ nenem ƒe ame yiwo da nenem ƒe agblea woana nyataɖaka tso wo nu eye woava yewoƒe teƒe yi ke yewoawoe le adzame alebe Volta ŋutɔme kpovitɔ egblɔ be avuwɔwɔ kple atike manɔsenu ƒe dɔ agbledede enye agbanɔmedzi yi woawɔ ɖeka eye woabia tso dukɔmeviwo si be woado alɔ agblededea akpe asi ɖe ameawo dzidzi nu alebe asi na ate ŋu asu wo. Yi ke nye ŋuɖu kple atike ŋuti dɔwɔƒea yi ke nye Food and Drug Authority dɔwɔƒea wo eƒoe ɖe dukɔmeviwo nu be woagblɔ atike yiwo meede o alo aʋatsotikewo to Med Safety Apadzi yi ke alebe dɔwɔƒea edi hã be amewo na agblɔ nu yi atikea egbegblẽm le amegbetɔƒomea nu alo nu gbegblẽ ɖe sia ɖe yiwo do goe le atikea nono megbe da na yewo alebe ke le dutoƒo gbeƒãɖeɖe aɖe mea FDA dɔwɔƒea gblɔ be woate ŋu download nenem ƒe app ya femahe eye enu dɔwɔwɔ le bɔbɔe le Android kple iPhone dɔwɔnuwo wo katã dzi sia alebe dɔwɔƒea ede dziƒo na ezãlawo be woadi Med Safety App le Google Play Store alo App Store nenema ke ne woakplɔ afɔɖeɖea yiwo woawɔ atsɔ aɖo nyataɖakawo ɖo ɖa dzi alebe FDA dɔwɔƒea gblɔ be nyataɖaka yiwo woxɔna to dɔwɔnua dzi kpena ɖe yewo nu yewoléa ŋku ɖe atike yiwo le asiawo me ƒe dedienɔnɔ nu ye dɔwɔƒea egblɔ be yewoazã nyataɖakawo yewozã nenem ƒe nyataɖakawo tsɔ ɖe afɔ tsɔ kpɔa dukɔa ƒe lãmesẽ nyawo gbɔe alebe dɔwɔƒea ka nyata be dukɔa ƒe gomekpɔkpɔ le aʋatso atike yiwo susu be wonye atike ƒe dɔwɔwɔ gbegblẽ ŋuti nyataɖakawo gbɔgblɔ me geɖe wu ado ŋusẽ agbledede be woakpɔ egbɔ be atike yiwo li na nuƒlelawo le dedie eye woƒe nyonyome le dedie yi ma ahe kuxi aɖeke ave ne dukɔa blibo katã o. Ghana gaxɔdɔdzikpɔƒe yi ke le Volta ŋutɔme nye Volcentra ebia tso dukɔa kple dɔwɔƒewo ƒe kpekpeɖeŋu kpata gbɔ be woatsɔ akpɔ amewo ƒe agbɔsɔsɔ ƒu yi ke ƒu le gaxɔa me lãmesẽnyawo gbɔ manɔme dzeƒe ƒe kuxiwo kple ɖoɖowɔwɔ ƒe kuxiwo gbɔ le Volcentra gaxɔme eye wòɖe egblɔ alebe gaxɔdzikpɔlagã Emmanuel Dzangba yi nye Volta kple Oti ŋutɔme gaxɔdɔdzikpɔƒea ƒe dutoƒo kadodo dzikpɔla gblɔ be gamenɔla 312 ye le nenem ƒe gaxɔ me fifia le gaxɔ 8 ƒe ko me eye alebe gaxɔmenɔla yiwo de
bla adre ating anogaho adewo me yewo ede eglo alebe yewo glo ha be na nyajodola be le ho etome yewo ede me be dofa na aho ame yiwo kata ating ho ame yiwo kata vondrofa edoloda ne teƒe sue aɖe koe li gɔ hã yewo eyi dzi egblɔ be amewo ƒe tsɔtsɔ ƒoƒu ɖe teƒe ɖeka hea dɔléle woƒe kaka vɛ alebe dzoxɔxɔ yi gbɔa ame kple nenem ƒe susu me lãmesẽ kuxiwo hena nenem ƒe nu yiwo katã evɛ na amegbetɔƒomea elabena gamenɔlawo geɖe meteŋ dɔna alɔ nyui o yiwo ɖe egblɔ alebe chief superintendent yi ke nye nenem ƒe adzangba yi nye officer gblɔ kpee be atikewo ƒe kple atikewɔnu veviwo mele gaxɔa ƒe lãmesẽdɔwɔƒea o yi wɔe be esesẽna be woana lãmesẽnyawo gbɔ kpɔkpɔ nyuie nenye be nenem ƒe gaxɔmenɔlawo edze dɔ alo nane edzɔ yewo egblɔ be agbenɔnɔ ƒe nɔnɔme yiwo le kplikplikpli na ŋutigbalẽme dɔlekui kple dɔléle bubu yiwo woate ŋu akaka geɖe wua ate ŋu age ɖe wo nɔnɔewo me yi ke woahe dɔléle bubu avɛ alebe sergeant yi ke nye Frank Kakla hã eɖe kuku na dukɔa dɔwɔƒewo kple dɔmenyowɔlawo be woatsɔ atikewɔnuwo kple nu bubuwo ado alɔ gaxɔa eye woade dzesi hã be gaxɔa ƒe lãmesẽ enye nu yi nu dukɔa etsi dzi ɖo ye alebe kpovitɔa bia be woakeke gaxɔwo ƒe xɔtuɖoɖowo ɖe enu nenema ke hã amewo ƒe agbɔsɔsɔ dzi yi ke aɖe nenem ƒe amewo ƒe agbɔsɔsɔ dzi akpɔtɔ eye wòana agbenɔnɔ na anyo ɖe edzi le gaxɔme ye wo ete gbe ɖe edzi be gaxɔmenɔlawo gakpɔtɔ dze na bubu dzeƒe nyui kple lãmesẽnyawo gbɔ kpɔkpɔ nu alebe sededa edo susu ɖa hã be woawɔ ɖɔɖɔɖo be woaɖe mɔ na gaxɔdzikpɔƒea be woaxɔ asitsatsa ƒe nubablawo to gamenɔlawo ƒe aɖaŋuzaza me eye woaza gayiwo ekpɔ tso nenem ƒe nu yawo wɔwɔ mea ana dɔwɔƒeawo kple nuwo gbugbɔ gaɖɔɖo ƒe ɖɔɖɔɖo na anyi ɖe edzi le gaxɔme alebe ŋutomegbeɖela le kuku ɖem na ame ɖekeɖekewo dɔwɔƒewo kple mawusubɔsubɔhawo kple ŋgɔyidɔwɔhawo be woado alɔ ho central prison yi nye gaxɔme le ʋudzɔme kple dɔwɔƒe bubuwo kple lãmesẽnyawo gbɔ kpɔkpɔ dzeƒe kple kpekpeɖeŋu dɔwɔƒewo be woana yewo menukpɔkpɔ ya hena nɔvi yiwo le gaxɔa mea ƒe dedinɔnɔ. Makpɔni aɖe Niger edzɔme yi ke nye kpekpenyadzɔwo yi ke me aɖe ne mi nye Niger dukɔa ƒe kpovitɔwo ƒe dɔwɔƒea lé ame atɔ̃ yiwo be vɔe be wo efi gbɔ wuiadre le Mokwa ŋutɔame le Diodu ƒe ŋutɔame alebe dzataɖakawo eɖe fia be wolé ame yawo tsɔ bla ɖa to dzɔlawo ƒe ƒuƒoƒo aɖe yi tso Mokwa division dzi eyime wonɔ ŋku lém ɖe Mokwa ƒe mɔ yiwo to emɔa dzi edzi nu alebe yi kpovitɔwo ƒe dutoƒo kayodo dzikpɔla SP Wasiu Abiadan gblɔ be wolé ame yiwo nu wole ɖikem la wonɔ gbɔwa wotsɔ mi ɖe Toyota ƒe Corolla yi ƒe xexlẽdzesi enye KNT 23 HP me eye wolé wo enumake de gaxɔme alebe numekukuwo eɖe fia be wo efi gbɔawo le aƒe tɔʋuʋuwo yiwo le Mokwa dua me gbɔ eye wolé wo kplɔm yina ɖe Bida ŋutɔame be yewoaɖadzra wo alebe wo egblɔ be ame yiwo nu wole ɖikem le ŋkɔwoe enye Ramatu Yahaya
yi hope bla vo en yi cho bidai na maka Amina Usman yi hope bla to yi cho mokwa Isaku yi Yahaya yi hope wi atoa no odoma yi cho bidai alebe Danjuma Danaldi ha yi hope bla to vodekea cho bidai ha pele Mohammed Adamu yi hope bla to cho bidai ha no odoma wa nyama ikonu le dikamle alebe afato awo dumato adewo dejesi wo pe gbowo hapo nufu yina kpofito eglobe wole agbadzembe yewa ale hawapo bubuwo to dume to nenefe ameyoji alebe SP Abiodan eglobe wa acho nenefe nyade ameyiwonu wole dikem la nu aida vondrope na wo awu nume kukuonu vola mishe edzome I don't know if I'm going to I have to do this. Mesa konya jumaba FDA kanya kwa nukle atika dodi papa le tempo na kwa wa akplo abacho atika go ple afa nubagble le amonu to make safety apaji alben jumabi de siale na download app le Apple Store alo Google Play Store nana makara misala ekpefo anya jumaba suku nya dodi ha abu for tudada le yandi suku adem aye biaba wa awo numa kuku kaba nana makara misala ha fa anya jumaba wa adze nkaka fa datanya doyi le atili le Ghana to come godo gome egbe le nto adra yo chidodwa egblenu lame nyaponya se ekpenu kwala akwa do adonyako le ekpekpe na don't put salim awe English dictionary ye abiwo bekada nyako yanto gbogbo alaba ka anyame no ko ya bana no kwenye Emmanuel Noelen Chineku Hofini. No silence ever English dictionary. Yatepe. But see dictionary akara azon fi e passe ke. No silence ever English dictionary standard ton standard and you know the view can le basic level and you know American le SHS and you know American le university allo le language nenya make manya be view e be a strong be kra no silence ever English dictionary and you know I'm a make nenya be view module apo and be a strong be no silence ever English dictionary and you know mama yala dile boso so madana na kula atia place order le Amazon allo number can call screen Nigeria opo to me to the can WhatsApp afisi african la ya call no silence ever English dictionary akwa koveno akpe no silence ever English dictionary enyo to